Te ahua nei kua toka te mahi tahi a reipa me te hāhi rātana. No te ahiahi tonu nei I whakapua ki mai ai te kaiarahi hou o reipa I tana kauhau tuatahi I runga I te pā o rātana. Well, there's obviously a bit of pressure, but for me, it's just about getting out there and establishing a relationship between myself and the Ratana people as well. Look, I think the Maori vote today, in the modern Maori vote, is really about them deciding who they want, and there's a range of options on the table, and they've got a choice, and we've got to work really hard in order to win that Maori vote over right throughout the country. Nā, ko te Premier tōna kāwanatanga me te rōpū Torangapū Māori te ope tuarua kia whakaeke atu ki runga I te pā o rātana I te rangi nei. Nā te kaiarahi takirua o te rōpū Torangapū Māori, a John Ki Mā I Arataki ki runga I te marae. E hia kēnei ngā māngai o te kāwanatanga I tai atu ki rātana I te rangi nei. Me te aha, kei reira tonu I tēnei wā tonu nei a tākuta Peter Sharples, tēnā rawa atu koe. Kia ora, Scotty, tēnā koe. I pēhea tā rātana whakatau I a koutou I te rangi nei? Tēnō mahana tā rātau pōhiri kia mātau I tēnei rangi. Kōrero rātau e te pai o te noho tahi. Te pai, kōrero mai kia mātau te pai o te noho tahi o te Pāti Māori me te kāwanatanga nahinara. He ha tō karere matua I te rangi nei? Ko taku tino karere kia rātau. Kua huakena mai tā tātou mātau mo te kōrero e pāna ki te tūranga o tō tātou titi o Waitangi. Nā te mea, ka whakaturi e māua ko Minister Bill English, te tahi committee, kia arotakingi e tō tātou kaupapa ture, arā te Constitution. Nā reira, nā kui e wero kia rātau e kōrero tiriti, whakatū wānanga. Kia kōrero hia, kia tuku mai o ko te whakaaro e pāna ki te tūranga o tō tātou tiriti, ko tai ki te wā. I ki mai koe I tino pai tā rātana whakatau I a koutou o te rōpū Torangapū Māori, me te rōpū nā hinara I te rangi nei, engari I tino rāhiritia a reipa, me te ki mai a etahi, kei te tino pakari tonu I te hononga I Wainganui a reipa me rātana I tēnei wā. Ko reipa ana ke te rōpū hei whai mā ngā pononga o te hāhi? Kāro I konei I te wā I whakaeke a reipa I kona kāro e mōhi ana ki ngā kōrero ko puta mai ki a rātau. Engari ko reipa, mā rātou e mahi ana e haere noho tahi pēr me te whānau Māori aha kua he hāhi rātana, he iwi, he hapu, mā rātou tēnā mahi kia haere ki roto I ngā iwi Māori. Engari ko mātou, he Māori. Ka ngā kaue, kaupapa ka kaue mātou, he tikanga, he kaupapa Māori. E te rangatira, he tau nui kei mua I te aroaro e ngaru mai ana. He hanga kaupapa matua hei whakatutuki mau I tēnei tau? Ko te pōharatanga o tahi, ara kia whakatū mahi, whakatika whare, whakamahanatia whare e rā huatanga, tuatahi, tuarua, ko te arotake, te aromatawai o tō tātou kaupapa āture, kia kimihia te wāhi, te tūranga o tō tātou titi o Waitangi, me te mātauranga kai roti ngā kura, kia tīmata pai a tātou tamariki mokapuna I te wā rātau e tamariki nohi ana. Tēnā e tahi. E maha. Kia ora rawa atu koe, tākuta Peter Sharples I te pā o rātana ngā mihi nui a te karere ki a koe. Kia ora rā.